خنافو يا جولتين هنگا دبريو رب ما الرحمة سات النها ركبو أكا ورا بها إثيوبيا جروت وان كان دقيقة إسنتي أما للبنو خنا الراخاسي بكو مجيرو تنتي أكا أبدان إسنغافن أكا أباتو كوت أكا أبوليانيت أكا إلمانيت يولين تنهدو إلمان كين ركوتنا أكا بكو مجيرو تتي أبدان وان كان غنا ربي نتين دي بيسي فولدور اللي إسلام ماني سيسن قبنه وبولم ماني سيسن قبنه نمو ماني سيسن قبنه الربود إلما أبارم إلما هاد أبان أبارن إلما غستي أبارت إلما بيي أبارت خبيتنا فين خبينا ما تدكسني في سنتول يو تاتي ملي الربود مكا غنداتي ولد ديبي أني واللولو والميدون أسيت الأبد والنبي جنو رب رجاء إذن اتهاتو دتشي سمير رجاء إذن اتهاتاتو ملايكان نرجع يسول رجاء إذن اتهاتاتو واني إذنين جنو ربي خيزن صداردا الرق قلبين خفيان قبل اللين إذن را ركوب لما فا إذن را ركوب سچورا جرا خفياك أبو اللين ديبئة إذن را ركوب سچورا جرا وان تكا غرنا ما هندگين شر هم تورا تكا إجنا ما هنركن تدكا قلبين نما هيادين سني أركا جرا دلوتو مغنا دفوف جج ilmoo keeysan zarii teeysan ilmoo isin booda dhuftu ilaa guyyaa qiyaamaatti hortee teeysan yaaduudhaaf jecha harka ammatti keeysaa fudhadhaa Allahumma shahad Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hawaasni waan kana amma hordofaa jirtanii fi khati qobultanii hordoftanilleen خامة يسن دكبه في توري يسن دكبه اللين غيان الرا غيا أجايباتي وري بهابيفتو راجرام بها إثيوبيا خرا أدول إرا دفتو خرا إفني إرا إثيوبيا دفي خرا أمالي إفني إرا راب سماجرو وري جرو جينوتي دعوة جتودن دينيا جينوتي دعوة تو أرى أستي والجاي رب سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وانتقوني يني رب سبحان الله أكوان كان فيت أباسو مرتيسو وان دبر سيف بكتنا وليك أبامني أرى قدادا در إيدا در الأوابر جرا دام سي أرى نتقامنو أكا هواسا علماء أوتا دعاة هواسا رابك بؤي تاني دام سنوتي قمنو دام سجباد وان نديف نجان نمن ديف وان جلاين لخط يوجد اللي لخطشون دندين جلاين رفا يوجد اللي رفون دندين ركو حواسا ركو جولي تينيا جولين جيرو جرجيرة چوداف جيرو جرجيرة چوداف بيرا بهن سببا علت اللي وانتو ولدت في دي في مالتو ولدت بوسي دوبا سيدانو تيغا دبا تلي بي خوبان حالي جولن تينيا الدول قودي مقا أدادانو تري أما مقا سنكا دعاتتي نتو الفاتا مقا سن اللي جو نتو الفاتا يو حقيقات هاد أمو الدول قودني غري قدني نانوس غندا ولي خنني واللولا جيران نانوا دانغا سعودي عربية في يمني في أكمولي قالت نانوا خنتي جولين والميد أجرت وان كناتو الراس نباس نتورتن اللي نجينا انتوري وان نترسي سيجرا يرو أما دراني بيت الركونتون غافو وممتي باني للاباتور غافة ديوتنا إيقلمو ديمتمو أدو الرابود ولا شيكي ولا كيسي توكو يونو أفان في إساتو بيخا جامي إيقلمي شيخ وان أجواسي أجاب سرة توكو خيسن بينو ولا شيكي ولا بري أكتجاني اللي سيدي بشيخ أكتجابني اللي إيقلمي ديرو نما دبي أو إسنتانو جنة ودما غرانو نياتو ببولي واي خانا خيست نمني عقلي كبو هندني بيخا
kabajaan meeqa walirraa fuudhamtee ijoolleen teenya kabajaa wal dhorkitee lubbuu walillee dhiiga walii dhangalaaftee waan dhalti ilma namaa tokko walirratti hin dalayde tuniree waan hiikaa biroo barbaachisuumi. Abbummaan fedhe namni duniyaa tanarra jiru namni aqliinsaa fayyaa qabdu namni waan san qeebalu hin jiru. Keessaawuu wanni garaa nama nyaatu ijoollumti hawaasa tokko ijoollumti ootaa fi dhaloota tokko hoggaa waan kana walirra dalaydu irra nama ajaa'iba irra garaa nama nyaatallee. Kanaafuu yaa ijoollee teenya hanga dabreewu rabbummaan rahmat isaatiin nu haa dhaqqabu akka warra baha Itoophiyaa jirutti waan kana daqiiqaa isinitti amma lallabnu kanarraa kaasee bakkuma jiru tanatti akka dhaabdan isin gaafanna. Akka abbaa tokkotti akka obboleeyyanitti akka ilmaanitti ijoolleen tun hundi ilmaan keenya rakkoo tana akka bakkuma jirutti dhaabdan nama karaa adda addaatiin booji'amaan duniyallee seera qaba. Akkanuma ufumaa wal boojitanii harkaa wal qabdan namoota qulqulluu waan tokko hin balleessin namaa wal lolellee quban qabne uduma karaa deemuu qabame. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa taziru waaziratu wizra ukhraa lubbuun takkallee nu dilii nama tokkorraa hin gaafatamtu jechuudha. Waan abbaan kiyya balleessirraa ani hin gaafatamu. Waan ilmi kiyya balleessillee irraa hin gaafatamu akka shari'aatti. Waan kutaa takka balleessiteef kutaa takka adabuun seera takka ilma namaatii fi seera rabbii keessallee hin jirre waan ta'eef wanni kun dallansuu biroo nutti fida. Namallee nutti kofalchiisee nullee qaanfachiisee salphannee akkatti deemnu wallaallee. Kanaafuu waan kana asumatti dhaabaa gara nagayaa gara waltahuu gara fixatuu gara sitti akka nuu deebitan asumaanuu dhaamsa dabarsuu barbaannaa. Mirga kiyyaan tarreetti dhiira hedduu jira. Sheekh Jamaal irraa kaafnee dhaamsa wal fakkaataa isiniif dhaamna maqaa hawaasa keenyatiin galatooma jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheekh ana mana guddaa jira illee. Lakki rabbii mirga si godheen dabarsii kitaabatti akkasi kitaabni akkasi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أواسا خينيا ورسا قليتين يتنا أجيسا أفان نتيسني دبنون كان خبيتا ilmaan ootaa ilmaan dhalootaa ilmaan saba tokkoo ilmaan amantaa tokkoo warra biyya tanaas wajji qabnuun madaraka arraa kana sheekha dubbiin tun arraboodan deebitu tafaa'ulumaafu bakkirraa lallabaa jirru tun magaalaa jaalalaa magaalaa hawaasummaa bakka magaalaa qaroominaa wanni Itoophiyaa tana fakkii Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhaniin fakkii Itoophiyaati. Itoophiyaa laaluu namni fedhe diree dawalaala. Biyya tana keessatti namni Oromoo, Somaalee, Amaara, Tigiree, Guraagee, Hararii lakkaawin fixu sabaa sablammiin kana bira kutee Faransaay, Araba, Hindi namni hoggaa dubbatullee biyya tanatti afaan wal keessa godheeti yeroo takkatti afaan shaniin dubbatu jecha tokko jechuu ergaa takka. Gama jalqabaatiin Amaaranyaa, gamanaan Oromanyaa, gamanaan Somaalenyaa, gamanaan Arabanyaa, gamanaan Hindii wal keessa laaqee dubbata. Magaalaa qaroomina hargansuu Itoophiyaa jechuun bakka Itoophiyaan hafuura baafattuun hafuurri Itoophiyaa asiin baabee akkasii hubadhaa. Somba Itoophiyaa jedhanii magaalaa irra jirru kana Diredawaa sombiyoo nagee qabaate biyyi guutuun nagee qabaate qaamni guutuun nagee qaba yoo sombi nagee qabaate jechuudha. Maaliif jennaan isatu dhiiga qaama keessa wanni godha asiin hafuurri baha asiin sagaleen baati biyya tana wanni bahus asirraan baati wanni seenus asirraan seeti madaraka dirree magaalaa jaalalaa magaalaa Sheekh Amiin biroo faa keessa dhaabbannee isin dubbachuu jirra. Sheekh Amiin qofaa miti biyya guutuu wajjin qaba. Hayyoonni ogeeyyoonni akkasuma qabsaa'onni bakkitti wal gayaa turan asii wanni asirraa face biyya hunda wal geessi asirra dhaabbannee isin dubbachuu jirra arratti irraa booda waan kana. Wanni isiniin jennu obboleeyyan keenya seerattis shari'attis namoomattis woomata kallattu obboleeyyan wajjin dhalate ilmaan adeeranii maqaa gandaatiin wal yaamanii ganda walib baasanii gandaan wal loluun qaroominaasii miti beekumsaasii miti adaba naamusaasii miti namoomaasii miti kuni gadi galummaadha. Nama abaarsallee rabbi isinirraa haa qabu nama abaaramee waan akkanaa dalaga arrarraa qabnee wanni isiniin jennu ilmaan obboleeyyanii biyyattuu hawalin lolle biyya namaa keessatti
gandakka walillolle imaltuu keessatti nama maqaa walii baasanii nama miskiina nyaatee garattiin dhugin nyaatee garattiin quufin dhugee kadheebuun bayin bahara irraa akka nichi been qabanii hamtuu irra dalagan tana rabbiin nu naaditu waan kana ganaa rabbiin nutti hin deebisi fuuldurallee islaamummaanis isin qabne obbolummaanis isin qabne namoomaanis isin qabne arrabooda ilma abaarame ilma haadha abbaan abaaran ilma gosti abaarte ilma biyyi abaarte habiyya tanaaf hin tolle habiyya namaa ta dhaqesaniifis hin tolle yoo taate malee arrabooda maqaa gandaatiin walit deebi'anii walloluu wal miidhuun asitti dhaabbatti nama yoo wallole nama lama wallole wal dhufanii walii araarsan badii nama tokkootiif namni tokko hin gaafatamu lamaa wallole san dhugaa namni lama oguu wallole wal hin faarsu lamaan jechuu khabiraa jechuu akka walitti hin deebine jechaa dhaamsi guddaan ammoo dhaamnu nama sheeka fakkaatu nama hayyuu fakkaatu nama ogeessa fakkaatu beekaa manguddoo biyyaa ka fakkaatu ka maqaa gandaa himatee dargaggeessaa fi shamarran hawaasa biyyarraa beekana wali buusu abaaramaan kam sheekarra isa kana biyya isaa jiraatu achi isaa jiraatu namni tarkaanfiin irra fudhatamuu qabdu kana nuti asumaan biyya tana mootummaanis nu wajjitti yaada biyyi hawaasnis itti yaada biyya abbaarraa baddiyoo baddeesi namoota arraba dheeratu ha gandi abaluu akkasi jee ganda himatu sheekaas yoo ta'e manguddoos yoo ta'e abbaa qabeenyaatis yoo ta'e hattuudhaan nama biyyaaf hin tolle nama sa'aan tolle alaamanaan tolle maatii waatiin tolle mootummaanis asumaan sagalee teenya tana yoo dhageessan bakka jirtanitti tarkaanfii karra fudhattanii isiniin jenna addunyaan silaa'uu bahara keessa oguu deeman dooniidhaan yoo tokko bakka takkaan ure yoo urusan yoo harka qabuu baatan bishaan achiin nama seenee ganda guutuu liqimsa kanaafuu obboleeyyan keenya ni saalfanne ni qaanfanne akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu dhabne wannummaan itti arra eeneewu garanaan garasin bakka irraa dubbatan hin qabdu dubbiin rabbi sodaadhaa dhaloota sodaadhaa namooma sodaadhaa arrabooda waan kana nurraa dhaabaa isiniin jenna madaraka magaalaa jaalalaa magaalaa dirree dhawaarraa isinii dabraa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم ساشي كنتي تنيا ورت فايد مربنا هاقولو وانت كونين دبلو بربادو هقا درو بياباتا وهي أكنانوت أكنالوتات أكغندا ويباتني خان ولي كنا أكا والبين ثاني باتنيمي إيجا تشيلي تمالي في الدول القدر kana jecha wanni kun hedduu fokkotaadha safuudha warna sirna fokkotaa waan gartee sirni duraanii sirni kana duraa gartee hawaasa kana adda qooduu ture amma isin haaree biyya namaa keessa deemiftan jechuudha waan sirni bara wayyaaneedha jechuudha hawaasa waliin fixuu turan isin biyya namaa teessanii biyya gartee itti silaa jijjiiruuf dheeytan teessanii waan fokkottuu shanyii fokkottuu facaaftanii shanyiin isin facaaftan san achumatti rabbi haa dhaabu nama hangammaa gartee qabamee waan kanaaf miidhamellee asuma dhaabaa gallakisaa waan kana asumaan xumurra jechuun barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا قارن تناسي ولي قبمنه لله ثم للتاريخ ربي بججة إيجاسيمو سينادا نمني الرجع اللسيس خا اتقام ديالين خا الراجع اللسيلين خوصو أركو كوانين هن أركيني تهلين سينادا سيناني سن الرامفتو الرا الحمد لله ربين شيكم ببريدا غنا وجين الناس النقابيه ولك بمنه وامچا دبر سوداف دفون كينيا سببا واحد دوران ركوب سنه لا أكنا ما هو ما تتني ركوب سنه الممناماتي وانا كنا ولر الدلقة نونجاني تلما فادا أكسبات تت ركوب سنه سأمة ما دلوتا تكو خانو ما أفان تكو خانو ما أبا تكو تي أكنا والقودا هيجان خسد فادا خانا الرحمة أكا أمانتي تت ركوب سنه أمة أمانتي تك همتو خان إسلام ما ولنقبو سنيتو أكنا والقودا هي أكنا ولرت حجتها هي جامع ركوب خرام آتي بكتنا ولنو في ديجو سنيف ونوي جن رب رجاء إذن اتهاتو دتشي سمير رجاء إذن اتهاتاتو ملايكان
نرجع سلة رجاء إسن اتهاتات واني إسنين جن ربي خيزن صدادا الرق البين خفيان قبل اللين إسن الرا ركوب لما فا إسن الرا ركوب سچورة جرا خفياك أبو اللين دي بيه إسن الرا ركوب سچورة جرا وان تكا غرنا ما هندجين شر هم تورا تكا إجنا ما هنركن تكا قلبين نما هيادين سني أركاجرا دلوتو مجنا دفوف جج ilmoo keeysan zarii teeysan ilmoo isin booda dhuftu ilaa guyyaa qiyaamaatti hortee teeysan yaaduudhaaf jecha harka ammatti keeysaa fudhadhaa Allahumma shahad rabbi ragaa haa ta'u dachii samiin bakkirra dhaabbannu tun magaalaan tun warri daawwatu kun ragaa haa ta'u dhaamsa gabaabaa anis kanaan dabarsaan isinin ja'a wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wanni bakka tana nu dhaabaadhaa jiru akkuma dhageeysan kana obboleeyyan keenya waan ilmaan keenyarraa obboleeyyan keenyarraa dhagayaadhaa jirru argaadhaa jirru bakka teenyutti taa'uu dadhabuu gurri keenya waan hamtuu dhagahee hirriiba dhabuutu bahaadhiyarraa bakka tana waliin nu fide namni waa sadii waliin qaba amantaa biyyummaa shanyummaa waa sadeen kana wajjin qabaachaadhaa nama deebi'ee wal nyaatu wanni inni fakkaatu nama qaama isaa mudhii olii fi mudhii gadii wal lolu fakkaata akka nama mudhii gadiin qaamni kun kiyyaa miti jee ifirratti loluuni ciruu abileetti baafatee akkas fakkaata hoggaanii fi nama afaan san dubbatu laaltu namni inni irratti dalgus afaan san dubbatu hogguuni fi laaltu biyya inni himatu hogguu laaltu amantaa inni himatu hogguu laaltu waan aqiliin namaan fuune waan sammuun namaan dandeenye waan kanaatiitu deemaadhaa jira dhiiroo hogguu takka takka waan nama jechisiiftu keeysa namni kun nama moo suuraa namaatiitu waan kana dalaga waan nama jechisiisu aqiliin namaa namarraan fuutu kanaafuu dhaamsi akka reefun tana dhageenyu obbolummaadha kan abbummaadha kan sabummaadha kan amantii aboo namni waa sadeen kanaan hin bulle namni waa sadeen kun isa itti hin dhagayamne nama jaanii walla kaan hin qabu reefu jarri muggarra qaqqabiyaan numaa namni kun abaarsallee haqanii godhataa hun jaa'u namaa miti namni wanni hangi kun isatti hin dhagayamne bikka toluun hin qabu haa taatu dafnee akka aaruun muka yoo darba waan shidan dhabanii quba fi ajaabaa muraniif irraan darbanii numa wal'aannatan jedhanii yaa nama waan kana dhageessu silaani dhageessanii garta arguuf jirta rabbii kee sodaadhu obboleessa kankee nama ta'uu isaatii jecha kabajaa kenneef karramnaa banii aadama jedha rabbiin ilma namaa dhaloota ilmoo namaa kabajaatti goone je diinni raaree keessatti hogguunii fi wallole qaanuuna qaba haa nama boojamee harka isaa seenu isa eegu akka seera addunyaattis akka seera islaamaattis kana hunda keessaa qabee waan inni ittiin bulu hin beeknu kanaaf isin nama tokko lammii takka biyya takka amantaa takka san dhabda yoo amantaa walis hin hiine biyyummaa walis hidha yoo san hunda dhabdan ammoo biyyummaan namummaa walitti isin hidha kanaaf obboleeyyan keenya maqaa nu balleessitanii hamba keessa bobboonu kuttanii rabbi sodaadhaa walirraa harka kaasaa akka waan san keessanitti deebi'aa fuudhaa nu agarsiisa abbaa kan kee manatti mataa isaa qaqqabde san deebitee ol fuudhuu sirra jirti mataa isaa ol qabu har'a abbaan kan kee maqaa sababa kan keetiin mataa gabbuuseeti hawaasa keessa gabba'uu qaanfatee jira haati tante namni waan akkasii dalaytu lammii tanteeta maqaa cabsite san deebitee gammachiisuun asumaan dhaamsa abbaa kan kee haqaanjessite san akka biyyatti mataa deebitee ol qabuun ani waan sanniin dogoggoree dhiifama naa godhaa jettee hundarra kanama ajaa'ibsiisu kadalagerra hawaan san fayyaada hiji'ee qilleensarra ol bahee gaaza itti naqeef ruuxii itti afuuf kajaynoomse
dilii namticha dalageetii fi kagammadee waluma qixa akkasi quba qabaadha. Anaaf dhaamsa kana nurraa fudhadhaa. Rabbii warra waan dhageen fayyadamu isin haa godhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكو أرنا ركوبة سلاكنا ركوبة نينجيسا نمن المانا كنا كبو بكتة جيسون كبو فين بكتنا دابتو جرمله خدندي بكتنا دابتو مترة جولة تيجي لله بشيكو تخينا دعيسن يو أمانتي تكدوكما ولي كبان يو أرموما ولين كبان وني سندلاجا جرتن akka sabaattis akka amantiittis bidaadha. Oromoon akkana qabaachaan turre kaleessa akka amantiittis akkana qabaachaan turre qabaachuus hin dandeenyu nis hin jiraatu akka kun wal qooddanii garaagarana baatanii kun kana miidhee kun kana miidhuun kun kanaa tumsee kun kanaa tumsuun wanni kana akka amantiittis ajooytuudha waan irraa dhorkamnedha. Kaleessa abboonni keenya akkanan turre jaarraa abbaa gadaa asii waaqoo guutuu barbaaduuf baale dhaqanii waliin wal ta'anii qabsaa'uu turan. Waan qaban jabeeffatanii tadhaban deemanii waliin barbaaddachaa turan. Harargee fi miti Arsii fi miti Oromoo guutuudhaaf dhaabbatanii biyya teenya saba keenya biyya teenya bilisoomsina jedhanii jarrisan Harargee fi Arsii irraa Baale irraa walitti dhufanii waliin deemanii qabsaa'aa turan. Har'a ilmaan jaarraa abbaa gadaatii fi ilma waaqoo guutuutu wal qoodee garaagara nabbihee wal miidhu jireechuun osoo dhageenii jarrisan maal nuun jaan dhuguma rabbiitti. Nama waa itti dhageeman nama waa yaadu nama waa hubatu namni jara san seenaa isaanii beeku arra seenaa abbaa ifii gatee seenaa abbaa ifii lafatti irra ejjatee waa waliin miidhu dhugaa rabbi. Ijoollee teenya karri isin deemaa jirtan karaa miti akki isin itti jirtan akkaa miti waan kana dhiisaa yoo diinni Harargee fakkaatu diinni Arsii fakkaatu waliin isin fixaa jiraatellee gamaa gamana ija banattaniif irraa ilaaluu qabdan. Nama hedduu jira kan keessa dhalatee guddate kaafaan keenya nu caalaa beeku ka aadaa teenya nu caalaa beeku ka gaafa miidhame nu yaammatu yoo namni akkasii waliin isin fixaa jiraatellee bakka tana ofirraa ilaaluu qabdanii. Namni Harargee keessa dhalatee guddate ka Harargeen ta'in yookaan saba keenyan ta'in nama biraatii wajjin waliin bu'ee Harargee ta'uu kiyyaa fi miidhame yoo jee nama sanii jettanii harka holkaaftan yoo taate Arsii irratti namni Arsii keessa guddate ka Arsiin ta'in kanuu kana tokkummaa teenyan feene waltaa keenyan feene jaalalaa fi tokkummaa wajjin jiraachuu keenyan dandeenye gamaa gamanatti wal mari'atee nurratti Arsii fi Harargee ta'ee nurra walaa'ee nurra wal nyaatee nurra wal lolee waan Arsii ta'eef kun namiidhe waan Harargee ta'eef kun namiidhe jee yoo ka waliin isin dhawullee taate jabanadhaaf irraa laala. Nama hedduun nu keessa jira akkasitti tokkummaa teenyan feene ka jaalalaan nagee wajjin jiraachuu keenyan feene lafeen arbaa yoo isii waliin dhawan malee hin cabxuu jenna. Nuti duriis namni akka itti nu cabsaa turan waliin nu dhawaniiti takka ifii nu dhawanii nu cabsaniin beekan nu waliin dhawanii nu cabsan malee arrallee wanni san numa jirti waliin nu dhawanii nu cabsuudhaaf kun nu fakkaatee kun isin fakkaatee garaagara nabbahanii nu kana wal nyaachisuudhaatu mala ija banannee waa ofirraa laaluu qabna. Ija banannee maaltu waliin nu fixaa jira rakkoon biyyaa isin baafte rakkoo jireenyaati. Kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase karayyoo walitti dhuftan wal jabeeffachuutu isinirraa eegama wal mararfachuutu isinirraa eegama rakkina biyyaa isin baay'isan injifachuudhaaf tokkummaan harka wal qabattanii fuuldura ce'u isinirraa barbaachisa malee kara fashaltanii wal nyaatanii wal miitanii wal hiitanii gochi amma isin walirra raawwachaa jirtan gocha maqaa kaasuufillee dubbachuuf himuufillee afaanin nama ulfaatu rabbii keen sodaadha. Namuu guyyaa qiyaamaa kopha qabrii seenu teessan gosti waa takka isiniif hin gootu. Akkuma nabiin keenya jaan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man baxxaa bihi amaluhu lam yusri'uhu nasabu nama dalagaan isaa isa kufifte fatanaa gosti isaa fatanaa isa baasuu hin dandeessu akhiratti. Gosummaan gandummaan shanyummaan lagaa fi kutaa waan takka namaan gootu kawaa namaa godhu dalagaateeti. Nuundu abbaa tokko irraa uumamne Arsiin ilmaan Xummugaa bareentooti Harargeen ilmaan Morowwaa bareentooti ilmaan Humbannaa bareentooti ilmaan Qalloo bareentooti ilmaan adeerraniiti wanti wal nu nyaachisaa takkallee hin jirtu waan waliin dhabne yoo taate malee waan irra wal dhabne takkallee hin qabnu wal taanee waan dhabne waliin barbaaddachuu irratti hafuullee ifannu waan kana dhiisaa sheekonni keenya kaarras dhaabbatanii lallaba isiniin gahaa jiran kun Arsii irraa illee bakka bu'anii Harargee irraa illee bakka bu'anii hundinuu ilmaan keenya janii bakka takkaa dhaabbatanii isiniin lallabaa jiran dhugaadha abboota keenya nu lallabeettanii akkuma isaan ilmaan keenya janii qomadootanii isin lallabaa jiran kana yoo isinis abbabbeeytanii abboomtanii fi amboomtaniif waan gaariidha.
Harargee fi Arsiin, Harargee fi Baalee ollummaa walii qabna, amantii walii hin qabna, rabbooma, namooma, soddooma waa dila takka walii qabna. Kana hundaa waa waliin nu hidhu dila kana dhiifnee cirree walitti deemnu yoo taate rakkoodha. Moggaa teessan milladhaa waa waliin isin dhawaa jiru. Firra alaalaan dhaamsa qiyya. Lallaba keenya kan rabbiin isin biraan haa gahu warra fudhateetti hojjetee waliif firoomee wal obboloonfatee waliin deemu rabbi isin haa godhu jenna. Galatooma ulfaadhaa inshaallah as booda nagee malee jeequmsa isin irraa dhaga'uu hin qabnu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Du'aa godha rabbi nu haa fayyisu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليان خينيا خسقالي تينيا تانا دقيسان للبي علماء تينيا للبو جرت للبي دعاني للبو جرو دري دعا خيسا مقالا بها افتو بها أدودا مقالا أكريفو جي شيني خينيا somba dirree amma somba Itoophiyaati je biyyitu yoo sombi fayyaa tahee nagaa taatii je dhugaadha saniifuu inshaallah obboleeyyan keenya arra lallabbiin asii ulamaa intu lallabdu silaa namni hoggaa taa'ee waa lallabatu taa'eeti dubbata dubbiin teeysan tun arraa dubbii nama teeysiftuu miti شيء من فانو قا محاضرة قرو دابتين محاضرة قرو أكاسن سينا أكاسي من دابتون أرى دابتان ساخوني دابت لبو تي دابت لبو سلا نمني تائي حاسو نمني تائي حاسو نمني تلبو را تائي حاسو قبول دابتي الخيط دابتي حاسو ملي سنفو المان خينيا للبي علماء تيني تللبدي ربين قلبتي سنها قبو وبليان خينيا ilmaan keenya nuuf ilmaan hin ba'isin akkuma sheekan keenya jaan waa dhabaatu isin baase waa harkataaf baatan ammoo hireen teeysan wal halaaqa taate waa harkata dhiisii wal dhabamsiisuudha taate namni obboleeyyan wal dhabamsiisuu kaayoon godhatu wal utubuu wal kaasuu wal gargaaruudha kaayoo godhata kaayoon teeysan tun akkuma reefu obboleeysi qiyyaanas jee abadan waa lafaa miti kaafaan keeysan dubbatu isin keeysi jira mee nama likkii malee isin keeysaa finiinu duuba isaa qoradha gama bahaatii fi gama dhihaan raayis nuti yeroo hedduu gabrummaa irra turre namni gabroome waa hedduu irraa hora mee hormaata saniif qoradha akka biyyaattis dawwalaa gaafadha mee achi waa if hin beeytanii mee ollaa isaanii qoradha hoggaa qorattaniif bartan saniifuu yoo if hoggaa yoo akkasitti if bartan baraaramtan yookaan kaan ammoo booltii biddaa tani warri isin keessa guddatee afaan keessan dubbatu itti isin guuru isinii qotee jira gowwoomtee saniin hin dagamin dhaamsi nuti akka abbootiitti isinii dhaamnu saniin hin dagamin boolla ibiddaa taa warri afaan kee dubbatu sii qote saniin hin dagamin namticha sammuusaa baala sammuu nama hadoochu haadhaa fi abbaa fi safuu warra irraa dhalatee wallaale san kaayoon godhan kaayoo isaan godhatin kaayoo isaa san bikkaan ga'uudhaaf tattaaffiin godhin namni sammuu if hadoochi haadhaa fi abbaa hin beeku mataa isaatu hin beeku takkaa nama sammuu isin hadoocheetu san duree godhattanii jala yaatanii alaakamu jirtan taha takka ammoo nama afaan kee dubbatu kakaayoo si kaayate san jala deemte alaakamu jirta taha saniif ilmaan kiyya akkinin isiniin jennu akka abbootiitti akka dhaamsi sheekotiitti mee if moggaa milladha mee if jala laala namni arraan tana
dhaamsa kana dhage insha Allah akkuma reefu Sheekh Jamaal jee arra booda ni dhaamti dubbiin tun akkuma jee arra booda ni dhaamti insha Allah rabbi isinirra haa dhaamsu rabbiin du'aa isinii goona rabbiin isinii kanaas wal haa beeysisu asitti hirriba nu kuttan hirribatti dhabne teessuma dhabne dhaabbanni kana dhaabbattuun kun akkana dhaabbannu kun waraana keessan itti jirtanii tokkana nu dhaabalaa kanaaf faxee nu dhaabu jira saniifuu insha Allah ilmaan dhaamsa ulamaa'ii fi dhaga'u dhaamsa haadhaa fi abbaa ofii dhaga'u dhaamsa saba fi dhaga'u rabbiin isin haa godhu dhaamsa gaa kanarra dheereyseetis dubbatu waan hin dandeenyeef obboleeyyan keenya hedduutu as jira hiriyaan teeysaniis kunoo dargaggoon hedduutu isin eegaa akka abbootii isinii dhaamne akka ulamaa isinii dhaamne asii achi akka hiriyaa teeysanii dhaamsa hiriyaa teeysaniitti isinii dabarsinaa dhaamsa hiriyaa teeysanii dhageeffadha insha Allah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوني في للبني هنگا أمان تنا للبني واتك بوام في دين بوا في دون ديم. أنا وانا ما شيخا في أستاذ أنس جاني راف هلان قبا. هاگا أمان تنا غوچا مني ليكي في غوچا هيل سلاسي غوچا ورا دبري كوما چاتور. إذا أرد أمن ملي نخيسا نمني خلفتي خاكا إسان دراني تجري چو نوغل نخيس. ومتا ججبا واتك شيخ ديك على ساني تنجينا نكمنا ربي سناكا جلش جلا خينيا ربي سناكا جلش ما رانا مكا كبن على فينا تفرج ما ددم نو جلسي جلي نولين جلسو بانو شيطانا جلسي ورا مكانو بلي سورا دو في منيلك فام بي اثيوبيا تكس غداني لفتن اسفل مچودا سومال اچي اني فلمتو نو ديب يا لمي تنتو خوتو سيمبانا يا لمي تنتو خوتو سيمبانا انا نفسي مالي ان ولي انا هو لي فنانا انا نفسي مالي ان ولي انا هو لي فنانا يا لمي تنتو خوتو سيمبانا يا لمي تنتو خوتو سيمبانا انا نفسي مالي ان ولي انا هو لي فنانا انا ما جرجران قبا صاحب خيه تكون ايغ بيخي صاحب ما خيه سنو ارسيدا يوني في as ganama nama arsiiti wajji galgala nama arsiiti wajji hararge yoo dheete yoo baalee dheete bakka fedhetti namni keenya wajjin jirra wajji oolla wajji bul walirraa fuuna ammoo maqaa kana fudhatanii achirraa maqaa kun baale kun marreedhaan jechuudha yollee teenya haasoo shee amiin rabbi isinitti haa qabu haasoo shee jamaal asii ol namni biyya tana keessatti oromoof waa dhaama jaan hin hafne macarrashaadhan makun بقى أسبودا واني تكنافني يوني في ربي اسم بيسيسيتما إفو بچيسي اسم دابي ملي نتلين إفرا اسم سودانو ويو دلوتا خيساني في اسم مرة وان فولدور اسم قرنا موتاو ومتا شي أمين برات الكام فتي شي جمال علي برات الكام فتي ومتا شي كوتي غرغدو تانا شي جمال هاجي إرات الكام فتي شي كوتي غرغدو تانا رات الكام فتي دبرن تهنا تنتقول بربي هاغودو نتلين عبد مكاسي كمنا ان شاء الله اسبودا اسبيران كوتو اسني والبرتا ايه خدين قد كاسي غرفتن سن برته سني ديفميتني متا والدونغت ربي نو هاغرسيسو فيديو كاسي يرو غبابدو خيستي تقلين سرباتو ربي نو هاغرسيسو اسني ابو نو انا خكاسي اسن ربي سن شيكو تخي قلبي تيسن رادي فمنا غودا خجو ربي سن هاغودو افما خيستي زني بدني وانا قرما توران شيكوتين ارانتن اسبهني دبتن تن امو اسياچي راساسن قبدو شيكوتين واني سان قبن مدافس دون تكلين قبن ورانا سير غريلين قبن امو هغاني في يا ربي جرخنا اتمان ملون راغو دي جان ان مبيخوتي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيس دامسي خيا جوابادا دامسا للبي علماء تينيا أستابتة إسنيف للب دخنا ربي ورق قمتك أو ربي سناقدو أسقفا متي رياض الراسين للب وجراني بال الراسين للب وجراني بكجراني هندا علماء باتي إسني للب وجرتي أبوتين خيسم بهاني إسني للب وجران دامسا كان ورق فلتة هجيت هجت ربي سناقدو جه سناجو وبلين خيا إسن ورقافا إيو متنا هي يوم جواب دو خيستي من هيدا سودي خيستي أنا را وبليس خيا هاجرات ولينجي تكوكا بولي كودو تري
arra warra lubbuu walii dabarsuu ture santu as garagalee wal miidheen ambiti nu kofalte nus jajje obboleen kiyya gahee nu naa ja'u arra booda dhaamsa kana achi waan takka akka rabbiin nagarree nutti nu dhageessisne kanuman dhaamachuu fedha warra waan dhageet dalagure rabbiin waa godhu hundi keenya. Umurree jirra inshallah as booda gaa wanni hafe takkallee nuun jirtu araara dhaggeeffanna yoo rabbi fedhee waan dabre kamitti wal'aannaa nu yaachise isin amma taganaa dabaltan dhiisi hamilee cabxee fi warra asitti haadha abbaa asit booye fi nama tokko ka hamileen isaa cabxee fi hawaasa duratti akka malee godhan akkamitti wal'aannaa qofaan nu yaachisa malee tun aduu har'aa booda bira dabruun qabdu kanaafuu asumatti nuti isinirraa dhaamna waan bareedaa isinirraa eeyna rabbiin fuula dura isinii haa tolchu jazakumullahu khairan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.